Peygamberimiz Aleyhisselam'dın adep ahlakının жақшы болуысы Peygamberimizge bolgan adamdardın mahavatın tuğdurat. Peygamberimizin davatının kabul boluşun kamsızdaydı. Peygamberimizin tegeregine adamların çoğuluğusun kamsızdaydı. Demek hurmatlı bir tuğanım, biz Müslümanlar bir şahırda bir alim bolsa tafsir boyunca, fıkh boyunca müfti yetişti olur. Farz-ı kifaya. Bişkekte bir müfti yetişti olur. Bardığına bolot bolvayt haram kadar aytıp bergenge. Biroq adamdарды imanға çakırgan davat işinde her biribizin boynumuzdagı mildet bolot hurmatlı bir tuğanım. Her biribizin mildetimiz bolot. Demek her birimiz biz mildettimiz Peygamberimizden janağı alim boluşuna alıngan mildet emesmiz. Biroq davatçı bolgan alganga biz mildetli bolobuz hurmatlı bir tuğanım. Demek adep ahlak bizde boluş gerek. Adep ahlak bizde bolup жақшы кулук bizde bolup turgan bolsa adamdардын bizge болгон махабаты пайда болот. Adamlardan bizge olan mahabbati payda olsa, oğuzundan çıkan söz, senden çıkan kıymalı hareket, Allah'a ülgü olup, sen aytıp atkan davatın oşuları hurmatlı bir tuğanım kabul bolot. Senin tegereğini adamlar toptulat antkeni, sen Peygamberden kulukpun özüne toptoğanduğun üçün hurmatlı bir tuğanım. Adamlarga akça verip, adamlarga giyim verip, adamlarga koşamattanıp jagın albaysın, aladın yüreklerin hurmatlı bir tuğanım birlikte albaysın, alarda kuluk münöz, adep ahlak menen gana. Demek bul adamdağı, momundağı, musulmandağı en çoğun kural bul adep ahlak, жақшы kuluk münöz boluş gerek. Kuluk münöz hurmatlı bir tuğanım özünün tüşümün beret, eki ese. Kanday çekese, kimde kim adamlarga muamele kılsa, Allah'dan ümit kılıp, jana ahiretте ümit kılıp. Eğer de ant be ümit kıla turgan bolsoň birle soğup adamlardan жақшылык ele görösün. Oy uşul жақшы kişi dep. Biroq Kudaydan ümit kılıp, adamlardan ümit kılbay turgan bolsoň hurmatly bir tuğanım, adamlardan maktoo, жақшы sıylyk, padarka ümit kılbay turup жақшы mamile kıla turgan bolsoň, muna uşul adam çыныгы baktylуу adam. Bul adamdın başı boş bolot. Bul adamdın göňüli tok bolot. Jana bul adam maňa bire hurmat kılbay, syy kılbay atkan bolsa, oşoga kıjarat bolуу degen jok bolot. Çыныгы arif. Allah'ın hakikatın bilgen yüreğine girgen adamlardır hurmatly bir tuğanım. Bular kılgan жақшылыk üçün biröön özüne karızlar dep eseptebeydi. Birööge bir tıyın berse, bir жақсы söz aytsa, jılmayıp koysa, kede bizde var o ketip atıp, maşina ötüp ketip atsa ötkörüp beresin, anan karap turasın, kaçan kasını jagıp koyatım depçi, jakpasa jagıp koysa mine dep, kede men de özüm süýlenip kalam da astagfirullah, şunday koysa bolboýbu, bul kanday manday, ne mildet kılasın. Şunday da kede ötközüp koyuyorsun da anan karap turasın, kaçan jagat jaksa, alhamdulillah ötüp ketesin da. İçiňen karap turgan bolsoň, sen oşondan şükürdü, rahmatty ümit kılıp atkan bolosun, oşonu çıkarış gerek degen söz. Böröge жақшылыk kılıp ana бүтüp anan keyin kütürüp kalasın dege Allah razı aytap eken depçi. Bizde tertip kanday, oң kolun bergendi, sol kolun bilbey kalsın dep atat da. Bizdeki özübüz bilip dünyanın bari bildirip aytıp dep jaraya kılabız, anan kıynalıp jüre bereriz. Buga tarınabız. Bir çoğun baylar var bizde, baylarga Kudayga ming mertebe şükür barıp taksırım, uşunday kılıp koysoňuz, uşunday kılıp koysoňuz жақшы bolot dese, ey aga ming jolu kıldım, bir rahmat dep koygan jok deydi da. Gö uşunda atalar apalar var, uşunday dese, rahmat degenge jarabayt, şükürdü bilbeyt dep aytat da. Demek bizdeki adep ahlak boyunca түшүнүгүбүz, bizdeki fıkıh hurmatly bir tuğanım kem degen söz. Biröge ilim berding unut. Bizdin ustazыбыз Molda Gazdambılda. Jumaga kede gelip kalat. Öt desek ötpeydi. Anan kede süйлөшүp oturgany karap oltursaň, ököbüzün kimiz ustaz dep oýlap kalasy. Aga men ustazmı je, al maňa ustazmı dep. Bir ömür boyu mildet kılgany bilgen jokpuz. Sen okutup koydum elem antym, gel antmit degen jok. Kebir alımdardy bileriz, moldalardy. Eger okutup koygan bir jyl okutkan bolsa kul kılıp alat da çogolt kıla, maňa maşinaga pul çogolt kıla. Men orup atdım, men kurotga barışım gerek. Gelgile beyaka hiç ukpadyk, bir öz ukpadyk, bir mildet ukpadyk. Mamele boluplar kede karz alış berişi başka kılabız. Kudaydan kudret hurmatly bir tuğan mildet jok. Men aytam, şunday mildet kıldım baş gerek degen söz da. Biröge жақшылыk kıldың, je ilim berding, başka kıldың, je bir жақшы iş kıldың, je bir meşitke jer verding. Hiç jok. Bizdin bul jerde meşitke jer bergen avtobazak joltoy uşulardın barına Kudaydan hidayet bersin. Şonun başçısı Kengeş Baykebez hazır İstanbul'da jüröt, ayalap beresi oşonu karap jüröt. Kuday Taalam hiç bir mildet kılgan jeri jok gelip alıp. Kebir mesjid salgandar oturup eşitin oğuzuna kim girdi kim çıktı, ey mınday bas dep üyünde kılıp.
Мечитти Кудайга өткөрүп бердиң, болду, бүттү. Ачкычтан мойнунда тагып алгандар дагы бар да. Жок, бул жерди берди, башка кылды. Жок. Кадимки намаз адамда келип кете турматы бир тууганым. Демек кылып аткан ишибизде биз эмне халис илля кылышыбыз керек болот. Чыныгы бактылуулук адамдарга кылган мамилени Кудай үчүн кылсаң бактылуулук болосуң да. Үмүт кылбайсың бирөөдөн коркпойсуң, дебейсиң, бирөөдөн мисалы үчүн ошондон этият болоюн дебейсиң. Эмне үчүн дегенде сен түптүз жолдо кетип аткан адамсың, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн айтышат: "Ал-арифу ла яра лаху ала ахадин хаккан." Кудайдын акыйкаты жүрөгүнө кирген, Кудайга махабаты анык болгон адамдар дейт, бирөө мага милдеттүү деген сөздү эстен чыгарып коет дейт. Күтпөйт бирөөлөрдө мага милдеттүү эле, ушулар алып келип бериш керек эле, ушул урмат кылыш керек эле, эшмет той кылып атам, той мешуга мен жакшы бизнес болгон, мен тойго чакырыш керек эле, анан ушул мен ушуну ич керек эле, мен барган төргө түшүм керек эле, уча менен жамбаш меники болуш керек эле, мен бияка отуруп калдым, экинчи столго отуруп калдым, биринчи мен чакырылыш ифтар кылган ифтарга мен эмне чакырбады экен? Мен кошунасы элем, оң жактагы кошунасы элем киргизип турат эле, эмне чакырбады деген болбош керек да. Кошунаңа жакшылык кыласың, той кылган сен унутуп калган болот. Эми кошун унутуп калат да кедечи. Бир жыл таарынат да ушундай деп. Кеде кудалар бар. Аялда дасторкон көтөрүп ачып карайт да ыргытып берип качып кетип калат. Бир жыл таарынат болгону эмне жанагыдай чыт чыбыр алмашып калган үчүн статус чыт чыбырдыкы. Болду. Ошо менен душман болуп калат. Эки төшөк менен келин кетип калса, наркы кудал тараптан ушундай ажырашып кетет экен да. Келин таарынып кетип калса, эртеси бир туугандар чуркап келип төшөктөрүн көтөрүп кетип калса, эмне төшөк алып кетип каласыңар деп, бияктагы келинди алган тарап, кайната тараптагы капы болуп, бир жылдан бери ажырашып жүрүшөт экен. Не деген төшөк эми, урматтуу бир тууганым. Төшөк үчүн үй бүлө ажыралып кеткендер толтура экен. Барсам бизге чылуу чай бербеди, устукан тартканда мага мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп жүргөн. Эмнеге милдет кыласың сен? Чыныгы Кудайды тааныгандар ла яра лаху ала ахадин хаккан, бирөөнүн менде акысы бар дегенди көңүлдөн чыгарып койгондор мына ушулар. Ва ла яшхаду лаху ала гайриhi фазлан. Чыныгы Кудайды тааныгандар мен башка бирөөгө менин акым бар дегенди ойдон чыгарып коет дейт. Менин акым бар дегенди ойдон чыгарып коет дейт. Ушунда акым бар, эшти биртеп кирсем болот. Биякта акым бар дегенди ойдон чыгарып коет булар дейт. Бирөөгө мен фазилеттүү болгом, ага айкөлдүн көрсөткөм, мен ага жакшылыгын кылгам деп, ошо милдет кылган жокко чыгарып коет дейт. Вализалика ла юатибу. Ошон үчүн бул адамдар бирөөнү жемелебейт. Эмнеге бирөөнү жемелейсиң? Өткөрүп койгонуң болгон үчүн да. Эй бала, жакшы оку деп урушасың, эмнеге? Окуга өткөзүп койгонсуң, пара бергенсиң, же башка бирнеке кылгансың. Эй бала, андай кылды, урушат мисалы, урматтуу бир тууганым. Жок. Бул адеп берген сабактан башка, урматтуу бир тууган. Бирөөгө кылган жакшылык үчүн мен акым бар деп бирөөлөр жемелейт, булар жемелегенди билбейт. Вала юталип, бирөөдөн бир нерсени доолабайт дагы. Эй бала, илгери сен жаңы келгенде жашагансың, бизди сени окуткам мен. Мени карап тур деп ушундай бар да. Кээ бир бай келип барсам таарынып калат. Эмнеге? Врачка таарынып калып, чоң болуп кеткен, депутат болуп кеткен, башка болгон. Илгери шаарга келгенде орус жашатпай үйүнө, мен үйдө баккан болчумун ушуну дейт да. Ошону милдет кылып, ошого таарынып жүргөн эжелер, жеңелер, таежелер, таекелер море толтура. Неге? Булар бирөөлөрдөн талап кылат. Анткени булардын кылган эткени соопчулук үчүн эмес болгон. Бирөөлөр да бар кээде. Мен намаз үйрөткөм буга. Намаз үйрөтсөң, намаз теми Кудай үчүн үйрөттүң да. Үйрөтпөй эле койбойт белең. Кудай насип кылса, сенден башка бирөөдөн кайра сен ушуга намаз үйрөт, сооп алдың, ошону эсиңен чыгарбашың керек. Вала юдариб, бирөө менен мушташпайт дагы. Эмне үчүн? Акы талашып, милдет кылып, урматтабадың, сыйлабадың, кадыр талашып. Мусулман эмес ааламда ушул толтура, а мусулман ааламда бул нерсе жок, урматтуу бир тууганым. Жакшылык кылып коет, эртеси жан көрүп аткандай маселе. Эми кыргыз жакшы сөзү бар. Бир жерден тамак жесең 100 жол салам айт деген, албетте бул жакшы. Жакшы адам бирөөнүн кылган жакшылыгын эстен чыгарбайт. Өзүнүн кылган жакшылыгын дароо унутат. Ушул ислам ушул. Жаман адам өзүнүн кылган жамандыгын дароо унутат дагы, бирөө кылган жакшылыгын тумар кылып боюна тагып алат, же саат кылып астына илип алат. Чык деген сайын мен кылгам деп айтып турат, урматтуу бир туугандар. Кудайым шерменде кылбасын.